ntabwo turi butinde tugiye kunyarukana none tubabwira update za mu gitondo uko haramutse hano ku mirongo y'urugamba hagati ya M23 ndetse na FARDC. Ngiye kumva ni Gentil, hanyuma angiye kuba ndi kumwe na mugenzi wanjye Mukesha Batware Antoine, abari hariya mu bice bigiye bitandukanye byegereye aho imirongo y'urugamba iri ndetse rimwe na rimwe haranambuka akagera ku butaka bwa Kongo akaturebera uko bimeze. Muri iki gitondo rero reka tumubaze atubwire uko biramutse. Mukesha Batware Antoine, uri kunyumva? Ndi kukumva neza bwana Gentil. Ni mu gitondo tariki 22 z'ukwezi kwa mbere. Ese mu by'ukuri ni biki biramutse bivugwa aho ngaho, dore ko hari amakuru agiye atandukanye yarayatugezeho atubwira yuko mu by'ukuri M23 yaraye ifashe Minova, ndetse n'amavuga agiye atandukanye tugiye tuganira tureba agace Kanyabibwe ndetse n'ahandi hose agiye atandukanye harimo za Rutare. Bwana munyamakuru, tudatinze reka duhere hano muri Minova. Ese muri Minova byagenze gute nyuma yuko M23 imaze gufata aka gace, hanyuma abaturage bakiriye gute inama yakoreshejwe na M23? Yego bwana munyamakuru, murakoze cyane rwose kuduha umwanya kugira ngo dusangize abakunzi bamba TV Rwanda ukuntu ahangaha mu gihugu cya Kongo ibintu bihagaze ku mirongo y'urugamba. Rwose uragira uti Minova bimeze gute? Atese inama yakozwe n'umutwe wa M23, ubwo ni inama yahuje abayobozi aba M23 mu bari bayoboye intare za Sarambwe ku mirongo y'urugamba hariya Minova. Bwana munyamakuru, umwe mu basirikare bakomeye cyane ba M23 na wundi niwo bita Colonel Nsabimana niwe mu by'ukuri wakoresheje inama ahangaha Minova. Gusa nakubwira ni byari ibintu byiza kubera ko nanjye nari ndimo ndabikurikirana 5/5. Ikindi kandi bwana munyamakuru, umujyi wa Minova kugeza aya maginga ya nakubwira ni M23 yamaze kuwufata 100%. Nagiye mbona bimwe mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye bivuga biti M23 nirafata umujyi wa Minova wose, ati mu nkengero zawo ati haba hakiri rwose ibisigisigi bya FARDC, ingabo z'u Burundi, FDLR, Wazalendo. Ariko ndaguhamiriza yuko nyuma yuko M23 ikoze inama n'abaturage, ibi ngibi byashimangiye yuko M23 yizeye umutekano wa Minova yose, ndetse kandi binashimangira yuko M23 irimo iragenzura iyi Minova. Hanyuma abaturage bo babyakiriye gute? Ni ukuvuga ngo navuga ni inama nziza cyane kandi mu by'ukuri igaragaza yuko abaturage bari banyotewe umutwe wa M23. Ni nyuma yuko ubwo Colonel Nsabimana yavugaga amwe mu magambo rwose y'ihumure abwira abaturage ati muhumure, twebwe tujanga kugira ngo tugarure ituze, ntago tujanga kugira ngo tubabangamire, ndetse kandi bakanumva yuko M23 iri hariya kugira ngo ibarinde. Ariko bwana munyamakuru, nakubwira ni byari ibintu byiza ahangaha za Minova, byari umunezero, byari ibyishimo ku baturage, ndetse kandi uyu Nsabimana Colonel wa M23 yabwiye abaturage yuko bamwe mu bari mu mitwe ya mayimayi, abari muri Wazalendo, muri FARDC rwose bakiri kwihisha aho ngaho mu mazu, ati rwose baze tuganire twongere twicare nabo, ati mu by'ukuri dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe aho kugira ngo dutangire turyane nk'uko byakozwe na leta ya Kinshasa. Yego urakoze cyane, ntabwo turi butinde cyane kubera ko dufite amakuru menshi ndetse n'inyego nyinshi zigiye zitandukanye tugiye kugenda tuvugaho. Gace ka Nyabibwe bamwe mu baturage bati cyangwa se bamwe mu batangazamakuru bati kafashwe, abandi bati ntikarafatwa. Hanyuma nkawe uri ku murongo w'urugamba urabibona gute? Urakoze bwana munyamakuru, uragize uti aka gace ka Nyabibwe bihagaze gute kugeza amaginga ya? Ni ukuvuga ngo bimwe mu bitangazamakuru bikomeje kuvuga yuko Nyabibwe yaba itarafatwa n'umutwe wa M23, ibindi biti iyi Nyabibwe yaba yafashwe. Ariko amakuru yizewe nanjye nkura kuri umwe mu baturage uri hariya Nyabibwe yamaze kumamiriza yuko umutwe wa M23 wamaze kwinjira muri aka gace ka Nyabibwe, dore yuko yambwiye yuko M23 nyuma yuko ifite ibirindiro bigiye bitandukanye n'ubundi byerekeza ahangaha za Nyabibwe, M23 irimo iragenzura Numbi, M23 irimo iragenzura agace bita Nyakanwa ndetse n'agace bita Nyakagezi, ariko kandi tutanibagiwe agace kitwa Tanganyika.
utu duce twose rero ni tumwe mu duce n'ubundi M23 igenzura ariko tugenda tukagera aho ngaho za Nyabibwe. Ntabwo ari aho honyine kubera ko M23 yabaye nkaho igota bikomeye cyane aka gace ka Nyabibwe kubera ko n'ubundi niyo uciye hariya za Karehe n'ubundi ugera aho ngaho za Nyabibwe. Kandi tuzi neza yuko M23 irimo iragenzura agace bita Shanjo, irimo iragenzura agace bita Busuti ndetse nako bita Rumbishi n'akandi gace kitwa Magango. Utu duce twose rero nkubwiye bwana munyamakuru, utu duce twose ni tumwe mu duce rero umutwa M23 wakoresheje uhashya bikomeye cyane igisirikare cy'u Burundi, dore yuko iyi Nyabibwe yari irimo igisirikare cy'u Burundi ku bwinshi. Amakuru dufite nuko ngo ingabo z'igihugu cy'u Burundi zakubiswe ku buryo bukomeye cyane zigakuramo akarenge kabo. Gusa andi makuru akanavuga yuko nubwo zahunze zitagiye kureba Nyabibwe, bivuze yuko dushobora kuza kongera kumva ibindi bitero bishobora kuza gukorwa n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, FARDC ndetse na Wazalendo na FDLR, kubera ko M23 yabirukanyije bageza mu birometero 5 uvuye Nyabibwe. Ariko kandi urumva yuko ingabo z'u Burundi n'ubundi ziri aho hafi mu birometero 5, bivuze yuko rero isa dushobora kuza kumva abongeye basakiranye ku buryo bukomeye cyane, kubera ko n'ubundi barimo n'ubundi baracyari aho hafi rwose ya Nyabibwe. Yego, urakoze cyane kuduhereza izi update. Dufite inyigo nyinshi uraza kutwihanganira zose tuzivugeho kubera ko muri iki gitondo abakunzi bacu bakeneye kumenya ngo ese ni ibiki birimo biravugwa ndetse ni n'iki cyabaye aho ngaho ku mirongo y'urugamba. Hanyuma ku ngingo ya gatatu tugiye kuganira nanone, utubwire Rutareho bimeze bite, ngo humvikanye amasasu ndetse n'imbunda ziremereye, byaba ari byo? Bwana munyamakuru, nakubwira ni iyi Rutare ni imwe muri ni kamwe mu gace karimo ikintu cyitwa imyiteguro ikomeye cyane, karimo defense nyinshi za FARDC, karimo defense nyinshi z'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Ariko ndakubwiza ukuri iyi Rutare irimo imirwano ikomeye cyane, ndetse kandi ni imwe mu mirwano amakuru avuga yuko na nungu bakiri kwesurana ku buryo bukomeye cyane hagati ya M23, ubwo ndavuga igisirikare cy'umwijima. Ninjya mvuga igisirikare cy'umwijima, bajye bumva FARDC, bajye bumva ingabo z'u Burundi, bajye bumva FDLR, bajye bumva Wazalendo. Aha ngaha rero za Rutare ikintu cyitwa imbunda ziremereye ndetse n'imbunda ntoya, ku mugoroba rwose zazimo zirakubitana ku buryo bukomeye cyane nk'inkuba ziri kwasana mu misozi ndetse no mu kirere. Ariko umutwe wa M23 nabwo waje kwitwara kigabo, aho wakubise iri tsinda ry'umwijima cyangwa iki gisirikare cy'umwijima. Ntabwo nari namenya uburyo ibintu bihagaze ari za Rutare, ariko urumva yuko bwana munyamakuru hariya za Rutare urumva yuko biri ku rundi rwego. Ariko kugeza amaginga ya narezirite nari nabona, kubera ko umwe mu bantu bari kuma amakuru ndi kumuhamagara rwose telefone nkumva niriho, bashobora kuba rwose ikintu cyitwa network, ikintu cyitwa iminara barimbaguye ku buryo bukomeye cyane, kuko ubwo duheruka kuvugana yambwiraga yuko ibintu bimeze nabi kandi bikomeye ku rwego ruteye ubwoba. Yego bwana Antoine, urakomeza dushakire utubwire uko bimeze, kubera ko abakunzi bambati y'u Rwanda barumva bakeneye kumenya ese ni ikihe kiri kujya mbere aho ngaho mu gace ka Rutare. Hanyuma ibi ngo birimo biraba muri Kivu y'Amajyaruguru bikomeje guteza inkeke aho muri ako gace, dore ko amwe mu makuru twagiye dusoma, umuyobozi w'intara cyangwa se guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ngo arimo aratabaza bikomeye cyane. Yego, uko ni ukuri, ndakubwiza ukuri, natwe twagiye tubikurikirana 5 kuri 5. Bamwe mu bantu bari hafi y'uwo bita Peter Cirumwami rwose uherutse kurongora umugore wa 9, navuga ni ukiri muri zabuki bwana munyamakuru rwose, uyu mugabo akaba yaramaze kwibikaho umugore wa 9, ariko ntago yorohewe kubera ko intara ya Kivu y'Amajyaruguru agenzura cyangwa ayobora umutwe wa M23 rwose umaze gufata nka 80%. Ukibaza icyo arimo arakora cyangwa icyo arimo arayobora bikakuyobera. Urumva yuko uduce duke cyane dusigaye nitwo arimo aragenzura, navuga Beni, navuga Goma. Ariko ubu ngubu tuvugana ngo arimo aratabaza ku buryo bukomeye cyane, asaba Antoine Kisekedi Chilombo yuko yamufasha akaba yava aho akorera hariya za Goma akaba yakwigira i Kinshasa. Namwe mu makuru akomeje kugenda acicikana ku buryo bukomeye cyane, bamwe mu bantu bakibaza bati ni gute umuntu nk'uyu nguyu w'umusirikare atangira gusaba guhungishwa?
ni nyuma y'uko M23 biri kuvugwa y'uko byakanga byakunda ishobora kuza kwerekera za Goma. Inzira zose zigana y'umutwe wa M23 wamaze kuzifunga bwana munyamakuru. Ibi noneho byamushyizeho igitutu gikomeye cyane, ndetse anumva y'uko ashaka ubutabazi bwihuse bwamufasha kuba yava hariya rwose akigira nawe Kinshasa, akagera hariya nawe agatengamara agatuza, akareka kumva imitutu y'izi mbunda ziremere ndetse n'ibi bitwaro n'imiborogo y'abaturage. Kugeza ubu bwana munyamakuru ahantu bita Goma hariyo urusaku ruteye ubwoba, abarira bavuza induru, ari nako ikintu cyitwa amasaso, umuturage yisha umusirikare yisha umuturage. Urumva ni ibintu byo ku rwego ruteye ubwoba hari Goma. Rero mu by'ukuri ibi byose bikomeje gutera ikibazo, ari nayo ntandaro ikomeye cyane ishaka gutuma uyu rwose guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru Peter Chirumwami rwose ahungishwa. Arimo arasaba ubuhungiro. Yego, arimo arasaba ubuhungiro. Biri buze kumukundira, biri buze gukunda, biragenda gute? Mu minsi yashize yari yagerageje gushaka n'ubundi guhunga ku buryo bukomeye cyane, ubwo yasabye icyo bita MONUSCO kuba yafata ibiro bye akabyimurira rwose mu birindiro bya MONUSCO, ariko nyuma baje kubihakana. Ariko urumva yuko nta kintu cyavugwa gutyo, nta makuru cyangwa bitavuzweho, n'ubundi haba hari ayo makuru. Yego, hanyuma indege nyinshi ati mu mujyi wa Goma ntabwo ziri kugerayo. M23 ngo hari amayeri yaba yakoresheje kugira ngo izibuze kuba zajyayo. Ikijyanye n'indege bwana munyamakuru, ni ukuvuga ngo ubundi twebwe icyo dukora ni ukugezaho abakunzi bamba TV Rwanda amakuru agezweho hariya mu gihugu cya Kongo ku mirongo y'urugamba ndetse n'ibindi byose bijyanye n'iyi ntambara. Ejo ikintu cyitwa indege abantu baravuze bati kuva M23 yafata umusozi bita Burangiza, indege rwose guparika Goma ntago bizongera, yaba iza gisivile yaba iza gisirikare, ati ntago bizongera. Ariko mu by'ukuri mu masaha y'isa 5 haje kuba ikibazo gikomeye cyane. Bamwe baravuga bati kuva indege zanze guhaguruka, kuva indege zitari guparika Goma, biri guterwa n'umutwe wa M23 wazibujije. Ariko amakuru twaje kumenya nuko iyo ndege yagombaga guhagurutsa abasivile ibakura aho ngaho Goma, ndetse n'izindi ndege zagombaga kuhaza. Iyo ndege niyo yatumye abantu bagira urwikekwe ku buryo bukomeye cyane, bakavuga yuko birimo biraterwa na M23. Ariko amakuru dufite kugeza magingo aya nuko iyo ndege ngo yari ifite ikibazo cya tekinike, aribyo byatumye itindaho iminota 45. Ibyo ngibyo bigatuma abantu batangira kugenda bavuga yuko byaba biri guterwa n'umutwe wa M23. Gusa urumva yuko amakuru dufite ari uko iyo ndege yari ifite ikibazo cya tekinike, yabanje gutegurwa, babanje gukemura icyo kibazo, nyumeza no guhagurukira agenda n'izindi ndege ziraza zegwa hari Goma. Urumva yuko ibijyanye n'ikibazo cy'indege rwose kugeza magingo ya nta kibazo hari Goma. Bakaba babihuza gukena M23. Impamvu babihuza baravuga bati M23 kuva yafata uyu musozi wa Burangiza, kandi uyu musozi wa Burangiza kugira ngo indege yose igwe Goma nuko igomba kubanza gukatira kuri uyu musozi. Bamwe bakavuga bati M23 ishobora kuba yayirasa bitewe nuko niyo yonyine yemerewe kuba yakemerera indege kugwa Goma. Ariko bandi bakavuga bati se ko hari indege za gisivile cyangwa z'abaturage, izo ngizo nazo izazihagarika. Gufata rero uwo musozi wa Burangiza nibyo byateje umwuka mubi, abantu batangira gutekereza ibintu muri ubwo buryo buri negative. Ariko mu by'ukuri urumva yuko umutwe wa M23 nta kibazo na kimwe ifitanye n'indege, n'ubundi zirimo ziraza zigakatira kuri uwo musozi wa Burangiza zikagenda zikagwa Goma. Okay, urakoze cyane bwana munyamakuru wa TV Rwanda. Nubwo tutarakurekura, dufite ingingo zisigaye zigera nko muri 3 cyangwa 4 ariko zitarendeye cyane. Hanyuma se Rubero hari akanunu k'amakuru yaho waba ufite? Ni ukuvuga ngo Rubero nta mirwani hari kugeza magingo aya, ariko amwe mu makuru nyesha zimwe mu mboni ziri hariya zikomeza kuma amakuru y'ukuntu ibintu bihagaze ku mirongo y'urugamba, ziravuga yuko Rubero rwose ikintu cyitwa imyiteguro iteye ubwoba ku ruhande rwa leta, ubwo ndavuga FARDC ndetse n'abambari bayo bakomeje kuharunda abasirikare ndetse n'ibitwaro biremereye cyane. Ibyo ngibyo bigashimangira yuko mu minsi iri imbere imirwano iri buze kubura hariya za Rubero ku buryo buteye ubwoba. Yego, ati hari amahoro uretse ko bakomeje kuharunda bimwe mu bitwaro bigiye bikomeye cyane. Hanyuma se Sake ngo bimeze gute? Amahoro yaba hari se ko twumva ko ngo intwaro ziremereye ziri kubumvikana kenshi cyane?
ni ukuvuga ngo mperuka kuvugana n'umwe mu baturage bari hariya Sake ambwira yuko ikintu cyitwa imitutu, ikintu cyitwa ibitwaro rwose biri kurindimura imisozi, ikintu cyitwa rwose amabomba aremereye, ikintu cyitwa sharing yo ku rwego rwo hejuru hagati ya M23 ndetse na FARDC kiri ku rundi rwego. Ariko kugeza amagingo aya ubwo duheruka kuvugana yambwiraga yuko imbunda rwose ziri kurasa agacaho iminota nk'isaha, iminota 30 bakongera bakarasa, ukumva ko bidakanganya. Ariko mu by'ukuri ikintu cyitwa sharing yo ku rwego rwo hejuru hari Isake kirahari, kandi M23 irimo iramisha bombe kuri FARDC na FARDC ikamisha mu dusozi turimo M23, ariko kugeza amagingo aya ntago bari batangira kwegerana. Barimo barakora ikintu cyitwa sharing gusa, yo kurasira mu birometero birebire cyane bakoresheje za mbunda zitwa BM21, M23 nayo igakoresha zimwe muri burende ziremereye cyane ndetse na za RPG. Ariko ikintu cyitwa sharing nicyo kirimo kiragaragara hariya Isake, bwana munyamakuru. Yego, hanyuma ibi birimo birabera muri Kivu y'Amajyaruguru. M23 gukomeza gufata ibice bigiye bitandukanye ndetse no gutsindwa kwa FARDC ngo bikomeje gutera inkeke abari Kinshasa. Ubwo turavuga perezida w'iki gihugu ndetse n'abandi bafatanyije kuyobora iki gihugu mu nzego zo hejuru. Ese koko mwabimenye cyangwa se hari ukundi murimo murabyumva? Bwana munyamakuru, ayo makuru turimo turayumva, ayo makuru turi kuyumva hariya Kinshasa. Gusa wenda twihuta kugira ngo tunasoze, kubera ko ndagira ngo njye ku mirongo y'urugamba ndebe ukuntu rwose ibintu bimeze kugeza amagingo aya. Ariko ndakubwiza ukuri hariya Kinshasa amakuru aturukayo nuko Antoine Tshisekedi Tshilombo yaba yatangiye kubwira bamwe mu bo bakorana ati rwose nshobora kwicara ku meza amwe n'umutwe wa M23 tukaganira. Ibi ngibi bikomeje kuvugwa, ndakubwiza ukuri niyo makuru ari kuva hariya, kubera ko Antoine Tshisekedi Tshilombo ejo bundi ubwo yari kumwe n'abadiplomate ubwo yari yivugiye ngo kuganira na M23 nukurenga umurongo utukura. Ariko kuva akomeje nyuma yuko abonye amashusho y'abasirikare ba FARDC, abasirikare b'igihugu cy'u Burundi, abaturage bose bakwira imishwaro biruka nkara mu mujyi wa Goma, kugeza ubu mujyi wa Goma urimo ikintu cyitwa imirambo y'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi, irimo imirambo y'abasirikare y'abawazarendo, FDLR, FARDC, umuturage, umusirikare, bose bahungiye hariya kuko babonye ariho makiriro. Nyuma yo kumenya ayo makuru yose rero ko M23 yamaze kubana inzira zijya Goma ndetse n'izijya Bukavu, asa nkaho mu by'ukuri icyizere cyo kumva yuko ashobora gutsinda iyi ntambara cyarayoyotse ku buryo buteye ubwoba. Ni naho amakuru arimo araza avuga yuko Antoine Tshisekedi Tshilombo, perezida w'igihugu cya Kongo, byakanga byakunda yatangiye gutekereza uko ashobora kuba yaganira n'umutwe wa M23. Yego, urakoze cyane rero, reka dutegereze turebe ibizavamo, kuko niba uyu mugabo ashobora kwisubira ku byo yavuze, dore ko amaze igihe ahakana yuko adashobora kuganira na M23. Wakoze cyane kutugezaho amakuru agiye atandukanye, kandi tuzajya tugukoresha cyane kubera ko uraho ngaho ku mirongo y'urugamba. Ndatekereza nta kibazo biguteye nk'umunyamakuru wa Mbati w'u Rwanda. Yego, namwe ndabashimiye kandi murakoze. Yego, reka dushime rero abakunzi ba Mbati w'u Rwanda bo badahwema kudukurikirana umunsi kundi. Hanyuma tunabasabe abatarakora subscribe bakore subscribe kugira ngo biyongere mu muryango mugari wa Mbati w'u Rwanda, ndetse no kubona amakuru yacu bijye biborohera umunsi kundi. Akaryoshye rero ntigahora mwitama. Ciao ciao, turaza kongera amasaha akurikiraho. Subscribe to this channel.